Sa kamauliligin inon de tapos sa ring tamero yo. Every Sabbath, God is good all the time. Era pa. Ah, di nga po ngayon ay yung mga kukulay na ba inon de tapos ay. Di matami. Nang atetekan ni kamauli na koy mi. Atetekan ni busmay na koy mi kante karisan kapen. Kuna nori ye temben na kora ke kanga aspa ko sila kira inon de tapos ayo kamrara pa kay kamama kami rin kira. Kamra pa kay kamama nga rin ko rubu mami tapon tal mauli. Ta kamauli na pero koy mi de subusmay kami. Ano kora kante ada karisa kata kami nan tapon yon taraway kay kamama nga ron ni inon de tapos ayo. Tiba tahu apa? Nang ada tiakan kami udah nak kuya, arah bisina de, kanga inuri na ba, kami na ba dari kira inon de tapos sayo, okay? Rara mga rodi na inon tapos sayo. Pun ngai dari kami na ke sepuluh menit de kari sa tabewa, agi kami na dari kira. Tiakan na ba kami udah tiakan na ba, pusmay no kami inon tapos sayo. Sinagi kakabakin nan, sina angko daw sina tara depende sinang manawi alamin busmayin kami noon de tapos sa iyo may tawa sabi rin busmayin kin kape mo may yate ka wala karo ko ikaw sag morning ate kan na media noon de tapos sa iyo busmayin na tanong oray noon de the live stream the Facebook the YouTube the terarik busmayin kami noon na kay dala mauri ay wawa kayo sa pusmayari kita wale ena win ana dia katia so inon tapes ay temisina de may bairik kampuni kina temisina de ay temisina de yo enang mais sara enang kina kina na wani kaye iyara na kamuna ilu yatamben ito ko ay bitia kay sa pusmaya inon tapes yo ay nakante karisa irara pa ibugin na nakatoroy nakoy na ibugin tapes sayo. Tekanta nga ba? Tiriri yan na mga ang anira inon de tapos so na ko pati kaurung akira te kauring inang nakakawak te tiriri mon te kakawak kinokoy lang ay nakaan jero. Yare ora pati wani kay nam katawroy on jong yabe no konte urosta. Gano na pa ko giro ko. Ata sila mga punog yabe na nakakaya pantay nakapara-para. Sa tayo apod na agad ang nakapara-para yon tarawang kayo pa yabe na konok sa kakay daw ba ipakara na tayo daw tabi sila may bailik ay kita niya kanda niya karsa apod na kumay ni kakororo daw rasta para pa sinabi na tayo na kaya sinara sinakaugwira sina kaugwira dyan na dabogin na nila wawa ruway suwa sabi na tayo na kaya bawa ruwaiwa isua. Aya kamera ba sabi ng dila kaya aya bubusi ante na kunan katuwa to kunan ba ya katuwa na begira.
amra ba sa busira ni kan na kerak asa tina ba yon wala pa sa kukina ba dito taro asa taro na bukid na karya bara kapuy aya sa ubara kita taro asora monte maga yo ata peota sinuboy ko as kasoro ara monte tapuin no te tapes sa sa ko nam tapes asa busi ko na bena iroro ko nakakapay ida ko na rorira ino tapes sa yo sa kakaitaw bukid na meron ka sa mga penani ko tagin no marata po sa busiko ko na rorira may mora kauki na ron kay tanong ora rohana te sa ka para no jawa yo tata di na ron ina ina di bateriri ya nakauling ira ay nakakura-kura ira nun di tapos sa'yo. Tapos sa'yo asuri sagi maning atekan am kakabaya ni kosan ng anira nun duwi kay kasan ako. Sinako kini nun jawa yo nun narakarya para kapuy. Basta musiko ko na kakabaya ko na tapuy. Anari ki pa tanan kakabaya na ko ang tabag yan ako nakanakoy na ko yay. Ay kaya taro irod na sa Yesu. Amen. Detai no imain ti ara kem pare poi tarawayeta. O sa katauroy ngai ra kain paidik. Pasinano konda. Nira ti kem pare. O imain na semana ngo sita pekara kara bubusi na konti akaresa. Ibukin ti puoka ra ngai ra kain tiroron dikira ke. Pare manangan tiroron dikira ke nanatai pastantai. Juana ke. O angge siya ngoya si tabi niya ngo nakain na ron dikira kay ayre kaya yang pa sinabusiya kain tiya karesa bukan piara pasangan da karukwaki mara korake ka harang mai sinaben detayari o sa business na ba meeting din detayari gari si kari si kukuray ngaira ke akukuray kain tiya ron dikira pa ya kaya kaya bubusi may ruya kain tiya karesa. Sa suanga pa beora ena kataurawak men tiya karesa ke. Ere kena ba uyang obat na teleponia nasiu. Hemena itemay. Isuanga pa enairi ke enaki. Isuanga pa enairi. Yana kon nanaya ke. Imesun ti tairi gan. Karangay na kita jawa ni mewa. Kepon na kon nunawa. Yaman nga na benda. Na kon nanaya. May nanon na utay ni busi ni kangay. Yararo ko iya. Itaboryo. Ang nang wakan mati takaturi kari. Itaboryo ari. Yagay ni tayo na betuana ti sarun ka. Yagay ni tayo. Nang mimi ay ba. Yara kaya pun gay ni tayo na betira.
saru nari ke onge nang bondo ko idari ki uyang nang bonda nang ide penta kare ki toy bonsi joan ayaro ko idari ki ya mimi na bangger ya bonsi karina na ban busina ko nakon iteran takaway yare may mainuk kinakuha na betera dari kinta kaway yari ang kiyo kinakoy yare wa kanara anara pa ipon ni busina ko ay mangok ang giro ko ni kani ang ayar emanging the driver ay masuna ba yon nanara anaka orona ke aine ke woman de tayari apa ni nabe ni masu ngayari ak konanda to enari kana tay tara the driver ke ikataya ni bogi ya si ana utare pon no ito tosin na ba age ara na age aya tos de tayri gari kinta karangay nari awakarawa yaka awa ngai na ko te mai ko ngai ana ko ni kangay matuwa na te pa yai noria de tayane pon na nakakawagin Joshua hinano ni mew Pangkero na pa, yagi kawakin na Joshua, ang tatay gari, kinta karangay nari. Na pon na ginawa ko nanda. Hindi matami, kito ang karawas pa nga, wari, are min ang rosta ki, are yung rosta kain tarawa ki, ibugin tayan da, tayan ka para, tabo, ke non, tayan niya kare sa iyo ang tarawa ki. Mas karaba Joshua, na nakakawakin, kaya nakakawakin na, sinapon na kipanin ko na kas buwag ng tatay ki. Kawawa baka masa na ben kawag na kiki o iya mi testimony yon ay ki me ane asinane po ay Joshua ni katwa tay ki tatay ay yapon kawoto at tebus mai ay ron te araw naman at takaya na koy mi emo may ruya irwa hagi kamari ni at korobu ba mi tapon darmaw ni tatay ay sabon kawoto ari ki tebus mai na koy mi ang kami kanje karesa Nairuya ate ay kawarere ke ni karukwa are takabene ni kawai narata bentar mauri ay takawong nga ni pay ay ponte te pana ni karapara pa na koy ming kami dikan ay kamti meto anda ni kakataurawa muwa may kay os ka kowa ba ngaira tan karota ni mauri kana siro kon tabo na ko ke o kana sinura muwa ba ta merwa o sikukure ay bas kosa ke kosa te karesa bayar Ibu si Mayra Roy ke, seksi ngaya me, ya ina ba testimony yon dira, aron to nurakin kakaisak me, inanon na natapon taru me urito wea, kaya kakapaya ke yan tay, cuma tagi, karena setara me mo me kayo ya iti berapa nana mena awai ya karoy ya ke, sekawawa pada mena iti nai na dia mana anda, ndike day nana ba, ke, ibu kina ba kakapaya ke ron to wea. Inang tabiakin anata pun daru mau te yaki. Sekarang apa yang kami haradikan naik kamer, amtangira kirora. Sekawawa ba tuh ya, enapun kakabayain kami. Saya kira memaning ate akan te araw naman ate takaya kaya sa tabakara kita busmay sa busmay ko na ben ako narator mo dite takaya ako na invest ndarap ande dabe sa iyo ere kinanoban nasipawati tirongorong ya kuniak demoni Petro tenua akipuna waiwa nakontebuina demoni Petro tenua arwaiwa nakontebuina on warwari ano pondongorongon te tinatan no meta yar ayapon na napay Joshua tinatan no meta ayapon na napay Joshua ki sikawawa ba ngaira kain ti karesa o sasan da nikakaya nako o sasan ni mo anwagi mentaboy kakakokoro o sinura tira ti karesa ayan na karesa antay Joshua ki awan te paya sipan ni kakabayagi ay ibuki na basikina ti karesa ni ki at sikuna nura tirongorong wan be akunya gindira to kasus te bi mewo o to wana rigak ana ko warwarin to kasus te bi mewo ako na kunan
nikuni aroi rongorongon te karesa ki are pai ni kirinak teriri tenipupo wapi metowana awane rongorongon te karesa are kakawakin nandai jaswa ke iya ikan kinaya nanti ki pute bimai suwa are kakawakin nanaswa jaswa kawaso tandai Yesu Kristo ke awane te kan kinayan te karesa ane ke ngai ra sipene ni menan tapo ka ko ron te montai sa pene ndoko ikai ke sari ki pakai nanara ane karesa ane jaswa ke nte wari ya te moni petro te nuwa arwai wana kon te buina sinanora yai patira aroi kinakin ano amata te andai jaswa re eriniak ke are ndebita yo simeka ndebita yo sakina te karesa pa ekakawakin na swa jaswa ko sota Yesu Kristo mendogin deta yo ser meura erang ni ko ro meria kanta ni ngai andai jaswa ke ngayarin de dairi ke kabarau brente te ngai na yo tabe se yo sina nori ni mewa points ke ni mewa kawai ai kan mewa ai kareng kakawa ke basong roinda nikinaki ni match mete karesa are kakawakin na naswa jaswa are te akina kin tokosos to mewa okay may manya sina wagin ako mara ka na te ka jaswa te moni petro te nuwa ruwa wana kon te buina ay pondia ba sina busmaya tamin jaswa payangan nanganira jo tamen na te ka yang anira na betira te wana ki kami na iya sa puperagin tataro bukin naik tuwe makas karapokos kahit tau ko digin nanganakira nanganaki wow tay tuwe panako nanti may kay si pawam te katuwe si kawawa tuwe bayay tay ka sasan kurin de kaya takanganga sasan kuan asan kurin ni puwa meura tuwe may bukin namtangira tuwe ako te meto ni kawakinira Nikona ni karokoi ra detai are kuasan ni bairi to we pas na si pawai am te on detai yo to we as pun pusia na petame mema kai pun aki awotara menam te ka to we o aki awana ra si pusia tame mema ka ba kona mena iru ya ka te ka re se to we basongan ko nan si paspa te rongorong wai ana kona ni metata na koya puningai na beto we pun uringai na beto we kawawa to we pa kona kia wana wara pe kau may busiko pakona rona intayay iro na si Maria Yesu amen temoni petro tenua tiki bu arwaiwa na konte buina temoni petro tenua arwaiwa kabarau bude temoni petro wowa arwaiwa na konte buina ki asunte warware tinata nometa apun na napai jeswa tinata nometa apun na napai jeswa kanere ke romi to warware anyo sa pos panaran wariki to wana wowa ete korak ipo ete bota nometa isak ete nata nometa apun na napai jeswa no. Potan nama tang kami ko apun nana potan nama ta Yesu angkai kana kamak nano angayak ko ena besin kakabayak warekan nana ta Yesu naron na itekin na may no sinari na nun tayo ni kaway ay ka ni mewa ay ka sinakonan ra ay ni match mana ka sa Jesua hari asan da ni kakawakin nang ko tayin takarawawa taki ay nanon te warawari sikunan nora titeka nte moniki buano tak ang kami pun tiruro arinek pun tokoraki nuwe tokoraki ni pong anuwe sinoran de rongorong ano
yai to wana tira te boncha ne te kina ki kan ngai to kora kinuwe ni ponga ke ane pon kinakin tira te nata no me ta erinek orang kakawa ke pasinaria iroi nata tira te kinakin tira te nata no me ta erinek awane te kinakin na to wana pon to kora kinda ni ponga nuwe ke ang kana si warwaran te nakuya iponga te buina te nakuya iponga te buina na kon te bima to wan awane te tira tapin te ipo ngayar kinaki ay ke naron na nete kinaki kan ke akamonga ni kura akamonga ni kokoro tapu meya kita me ni kokoro kamara me aisak teki bungkan te metawan atak akamonga de ide sibuni tira deswa ni kapene ai ka atong yo na koia ni bai ni mote ke sika ko wa bande de rongorong wanyo yai de tira tinata no me terinek ngai asikanta ni ngagi pasinaria inda ni me kai nano na ke baka na si me kai nano no sinabon kina giroi baka na nara ana kare sa jeswa yasan kakawakin ante rongorong wa yo si suanga gigai ke ba kinakina sinakona ni kokoro ayar tapu meya kitapu ke ariane ekona ni kaine sinakondira anatea ka tiaswa ke kita nakoni meura ke yai bae ka sasande yakina ke kair ai ka sinaria to nikani kita anna kani ke yai na bae ka sinaria niri to yai na banara anatabas tiaswa yai na ba ke arun nane teiponga ke patira roi anuan meun teiponga ngai sinori antera de warawari ane ke orang ni kakawa ke pasinaria ini mea kai nanon tera takantani ngane ke naramuan point ke orang kakawa ke pasinaria ini mea kai nanon takantani ngane ke pakana sa ke mea kai ai ke si tabo basar sa ke mea cuma na kare sandai jaswa ke to si to wana ko takawa yer ya kiroi ke mangana si karawa roi tera ke kana sata anuan meun tera teipong areng kakawa ke pasinori ante warawari ngai apun ngai rai kai ni kapen tenanda tenatan no meta sidinia ke iron jaswa ke ane tabir areng kakawa puni ngai randai tenani ipong age akana si kakaya tera teipong age okanga kai ni sinakon tera nakon tati misinare ke are nano na pa ngai ra kain te kare sai kai ke puni ngai ra misinare nda ni kapen ke awane te pai areng kakawa ke sinori antera te warawari ane ke ereng kakawa ke pasiner sinakona ni kokoro tapu meya kitapu ke inano ni meura sinakona ane benda ndei atira teswa ke naron te pai ari akoroya ipong nanatai antai sibuni terera ke awane te tira takantani nga sinori ante temuan point kan to temuan rongo ikan takawo angane sinaria inda ni kota jasu antapo nako ke sinaria ini kota jasu antapo nako ke antapa ke simena yai areng kakawa ke pasinaria inda ni kota jasu antapo ni kapene ke nora meura kai sinaria inanga jasu apa nara anapa ke to sim emo mentera men mengara ke anaria yara te ka warere ke anaria natai sipura menasira mentai ke ke amena inon temenga paponingai rantai ano mata jaswa ke kita kabarau bre poningai ra tante ibukin nantai
ibukin Joshua ke sinoria ban te ni mata ngo jam best ke ane te tera te terongorong ke to te kaware gen atakin nanon tera asina te ibukin Joshua tapon ako ke amo men me ngara ke narun dai te na me mai na ke anariain sinaria iroin karawa tera kinagi rereng kakawak men me ngara men narata boni maguri ke ngaya kana sim narata boni maguri sinaria ina ben kinagi paponi ngai rantai tenata nome da sidine apon nana pai Joshua terei ke ngaya te ai kaware ke anaria ina benda anaria ina ben nikota bennen nantai Joshua ke to nikosi ben kamera ate yang kami ya kamasan dari ya naron na natin ka Joshua ke saksi ngaya men kakawa kina ben naron dira miniti ke to narata bore simena iya ke simena to yon korobu anaria ina tai ya kan dari kira ke anaria ina tai ya to simena iya ke me ngarai ka ko ko anaria ina tai ya kami rurun nai kan ke pa puningai da tenatan no ama ta ser hasirin ya ke awan de bay yareng kakawa kinanon tira inanon te warwar ya ne te mon Pietro wo te gi buer wa nakon te buina ke te mon Pietro wo ar wa nakon te buina ke abon de kin na ke pa atinatan nometa abon na pai Joshua makamong ani ko si roin nako te ware beting kami na kontiota kami mi ke ete na gigai basinar sino ko si roin to ware eveteira ke antai eveteira pon Joshua ke onaron na stegi na may mai na sasan ni pupera ke menta boy ko ke sasan dikira ke to menikati to men ta boy ko ke naron na spon ben na taya ke asaben ndo ko kai naron na sa kunanda itara meta inon te tabe sai ke awan te baya si enanona ki kai ke area ka 1 point sinaria in ko si roin na ko to ware evetira ke sinagi ko si rai boni roura ke pantai ngai ra ke kaini ngai ra ke to antai tamero sinara ke to ngai ra kaini na tira te gina ki kai ngai sibetia ke basinar sino ko si roin to ware yasan vetira ke awan tai to wane pon Joshua karawa no na pa ke taka tenuang kan ni points sinaria in nakono ko inanon tira Jota ni katuapong sinaria in nakono ko inanon Jota ni katuapong ke ni katuatai ke ireng kakawa kitira te takantani ngayo ke pandabeta yos sisi karo te nakono ko inanon Jota ntain te tarumauri ke to ante tabes menigira ni bong sabon na naron tira te nakono kon charon nagyakaka ke nawane te tirongorong na ko iran te tabes ay kinakin roy tinatan nome tapon na napay Joshua ngayon na nakono ko inanon tira Jota ni katuatay ki ay nanon te warawar yan ki ay pon te aginak naron na rin rapen ng tigi 1 wan at wari weting kami mentiro na kon Jota kami mi ki sasan mena inanon tiro naron na te aginak kikay o sa wetia kikay na kon tira Jota kami mi ki tira tiro sasan ni mena inanon tayo gyan ako un oy ni meura ke sasan da ni kakaroy ki ita ko ba ni meura kayo si kakowa baka na stand di kak o sasan karoy maguri ya sipuni kakowa bas sipinin ako yay men na nakanta ni nga Joshua ki to timengi ngitemo ko ki agete ki jame tayar yokoroy ki to yang naron na sir sipuni ben na tayo ki mewane tiro hananon na kinanon tira kinanon te tirongorong way nga ya sa sanda ni mea kay nanon na o sa vetia king kay na kondira Jota kami mi naron na tekin nantay Joshua ki naron na tekin na tekin na kin tirongorong way ki o sipuni kakowa ba Jota simena nanon nante tayay epondang ni kami mi ki epondang ni ko meron na ki aron ni meuran tayo ki anak ko ki epondang ni ko aron narata tayo tayo ki anak ko
detai asar sari kiai bakan na nakare sa Joshua ki. Kana sinora yebeto ni mewa ki puna wanua ke sina nora te kibuan ere na bokiran kameta taira. Yebeto ni mewa te kibuan wanua tak. Patirong kami ko jota kai irong jauya kamna nako na yaron nasin jota. Nakakari kita war-war ay. Patirong kami ko jota kai irong jauya kamna nako na yaron nasin jota. Ane tira kantan enanuna kinten war-war yan. Si kantan nga ba tirong ngairang ko sasandigin do sasani maya kay nanon tiro. Tira kantan nga ya Joshua den tirong ay sinangin ako na kon nayaron tira nasin jota ki. Awan de bayaran kakawa ki. Tira aroran tayo kiana ko ki. Ita ko ba ngairay kayo sa sipuni ko na we go back ito sikunan ntaray meuran tayo kiana ko. Tira sasan kakaroy ki. Sasan asika ko wayay ba sipuni kita na nakantan nga Joshua ki. Awan de tira te meway kane hari-ara na kintin war-war ba sasan di kipatiro ngairang ko ki. Takantani nga kay sa sabetya kinakon jota kamimi. Sinangin ako na kung nayaron nantay. Nasin jota ki. Awan te bayaran nga erang kakawag sinuri anon te war-war yan ki. Dapat tayo sikunan niyay itiran meura sabon na kikunan ni kaki bahay ki. Ari ngayari yar. Sabon ka kawawa ba? Te bayari yataw-tawiran sabon na kikunan nga. Di ka nakuha may nanon meura ki. Di tayo no, imahin di kabaraw po rin dapanin decision. Sa suwanga ki ba sinangin akong, ya itimen na tiyama tayo rin kayo nanuwa ki. Bayan na ira di bota ki, ante paran tayo ki. Sana kung, sanga na kita ka, hari euren sinang di tayan, sito kanta kaan, ngayon mati amimisinari, esbasa na bang nanganara, ana testimony suwagi. Sana konda na tiyama tarik tereng ni kain nanuak iron de pastan de tayan ke pa enai na bati kanuan de takainin de tayan ang sana konda na to wai asaro konda na us bigeni beu asok mangaya ya karakina ki ya karakina anuan ni meu nang ke warerik ang ke warerik ikuate mo ko ki mo ko ngaya menge class 3 ki ibugin apa aray kawai hindi mo kangaan. Kita biyakin na kita kita roy rong temo ko bayar. Irang inuru ati temerung ki. Ako na nanami ang jama taki. Ang ayan ki ingge mo ko anak ko ra ki kanga kita bimangaya. Aya mo ko men deta yan ki. Emo ko men ki class 3. Ikaro ko ay mga anak ko dere ka ume. Iben na tay dere ka ume. Ari mo ko na ya kunya tirong-rong ang ayara pataray kay bunda na tempura Joshua ki. Oye, nge iben na tayo may kaume. O katay ni kakatemo ko, bon na ginabi ko na. E mga anak ko iya. E mga anak ko na ben data na rere futon ke, bon dere na bete sipong. Ari mo ko na ba ki. E katay yan de rere yo, e kakarabere na mayro yan tay. Anatan dere ki. O bundugin de tay, iben na ba na tayo may kay. O ya mimi na iro na takanta ni nga. Ay puntira ang kay aro nang kanganda. Ni kakatemo ko ay ki. Inanon na nakaragito wai ke o yayin yari kinasina pu nari ya pun natai ya eri kira kencaron nisibong ke yata anadaya ka Joshua era pataray kay pun na tempura Joshua o Joshua nga na pu na ke Korea ini kakatemo ko ani ke patukin ako ng montay na nikita nira ke o kanakuha kikunanda nikakatemo ko ngaida sinangkita ni taku jama dai gi nang kita na gi ya katai na ben kakatemo mani bondogin de tai bonna gi konani kake gi ya bonde ge na yang ubaya nang kanga ni kakatira temo ko gi ya kita para me ya uri ngane ben tai aswa na gi katoro bubua de tai na ban ya tataro gi
busia Joshua ba ya pon na ki kona ya pe na kona ngani mo to antiran ki sa ki kami mere kawaya ki to kande sa kami mere kan ki pai kan narang ni bobo kina bagi me to wai ya kata ya na ben koroya kan me pon dion na na ana kona tira koroya ya busia Joshua ki me nanon jeda yare emosi ya na tataro ay mangana kona benda nana temo ko bairo na enang karau de mangaya ki ang kesa ni mo ya kita ano imer yan nawawak ki ari ay takan mumuta ki kana yaro ka pointe mo kon deta yan ki ya mo anan men deta yari san tataro yai kana yaro ka pointe mo ko ya gurei na naro ki aki na ite nawawak ni kan mumuta ki deta ki yo depas amumu ko na ba mata inano na ki ngai yarang katapuak ki tuwain kana to kayo ante pas ang kito kan deta ino ye mo ko may mo ang yaro ka pointe mo ko ay mga kanimumutan na baki inori apa anat te pa ya kunya inanon meaw na ki yakakwawa ba yapon na ki kunanda ikarawa te pa ito wana ki naron nare itekin na ibiri biyaw at metenua ipon na ki kunan ikarawa te pa ito wana ki may ikunan ikarawa pa ni kape ni iron nanday iron do ware ka kura ki awan te pa ya kunya ki ya poni ben ya nanga inanon meaw na irawa te di yakan buabu ki tenibui te dik me inanon te rongorongo ngaya pun irong Joshua ayar ya kona ni kakatira temo ke awan te paya ka sinaria inuringi kanja karesa ke tari umemane wai ka kamtangirak ke te paya ring kakawag ya kakawag basi nakita ni meura agi sasanda ni me kaya intiro ke sasan me na intiro ko sabetya kinakontira jo ta kamimi ke tira buokara ngana sabon na kikonan karoy pai kan ke sinaria inuri nga Joshua tayo na ko ke eta uroy ni busmaira ke sina nora na kibute terorba kayo ke hari na bokiran nda kana ye pai ya tawira ay ngaye simenan joto ay kasikisigira na kontiro ke ren kakawag basin na nora ke etikiera tenibi mo no kibu na wapi mo no etikiera tenibi mo no kibu na wapi mo no takut ya kana nanganing kami na betena no na bangkai nakari na titam nei na bangkai na nomi nana tena no nasibu meni komi meni kari na tena no ni ko ke inanon te warware ayo etekin na Joshua ba enar enana tira tena no nasibu ke debeta yo ba ya ke amen inano ra ngaya saro konjo to te bayar suwo sare ngaya yari ki nasibu inanon meaura ke awanye etekin nginte teda ni metang ba de stony heart ke are te bayar yari ki nasibu inanon to purom ke to inanon purora ke awanye te bayar sar sa ke konan kana ko ke metera etekin na kai te Joshua ke ayo to wana na berida Joshua ngana sibusia oy nana tira tinanon nasibu ari may nanon dar nanon irikora ke oy nakari na tira tinanon na bangkai ke kito etekna kinta ni matang the new heart ke ari nangkari na tinanon ayar apo ke si debo bate temakurin korokoro ke ndebeta yo sikona nori amatay ka tan korokoro ke akarawa te tira kana yai te to te memeran puro ke akona ko ni India akona ko ta ki puro mari akarina kitira te puro to wana apo ke awan te pai to wana kona na ben koroya Joshua ke mai sa ki to te enakana ko te puro ari to memera ke me tinano ari are kapakara ke are tira kapakaran tatam manira na ko mang tita yare susia ye Joshua tirongorong enang kakukurei pangaya na tira tinano nasibu ari nakarina tinano ayar apo ke sinano te arakawan points ke arakawan point ngad sinaria inda ntatekina anakameu Joshua inanon meaura ke sinaria inda ntatekini anakakameu Joshua inanon meaura ke ari ane sikunan da
ni kakowa ba pun nara testimony ki tira te bayariasan koroya Joshua inonon meura an te bayarin kakawag ba sinaria si bawaya pawan itu wana na may bokon tira taka para ki herin kakawag ki pante beta yome to abe an sisirak inonon meura ki inonon te to chona be ki o kakowa ba simenan te taboya ko ko mga iya ki onda beta ya kuna sisirak na yang oki o kunan da Tony pun kunan nikatia yakan tani ngaka awaran kita buari yakakapayagi kita waki ki kita cira tiba yari ki roya ki inanun kaya pun dah apun suku inanun ana takan tani ngari amena inanun aki ngaya ikan ne baya ya kunan sisira ki yo amata ki me tiba yari ngakawak inanun te boncai sineria ina ben sipas-sipa nara ara testimony ki narun te tayan program agi akarawang inanun te Sabbath school oh ye te kanuan ya kangai kuna apusia ki pa ane ye ana testimony ana kakawag ba na ena kana kwa ki ana kakawakin cheswa ki sinanora te tiki pare tayan nereru te bubo isua ki buna wo tayan nereru te bubo isua kibuna wo ata kutea kana kia to ngai akia kamewa ki ironio ki aika kamewia mai nanon pain ai kia to ngai akia kamewa ki ironio aika kamewia aika kamewia mai nanon Ben ay okay awan te rongorongo okay sinorian te kibuay kia to ngay wi ager agia kaasa ni kamyawa kiro nanday iro niyo may nanon Ben ay okay awan te bayaran kakawak okay te testimony okay sinariain sibas-para ara-ara kaya ikawarere okay to nakoyororora okay to nakoyantay inanon te tarumauri okay pawaikan ni rongorongo yanar ena kakura-kuraida o nakamarurungira inanon tiya karesaki o nakona ben nanaki nano yometa naron narara ara testimony ki yuring abante tay no yaswanga ki paner katar bonte tari uni misinare may meraki o yaswanga ki paner kana yai te tenan sebetsku kito ayara ayaresen ikonan bogian na mikatokain the speedboat paano na ko iya merakiki oh dito ina ba ano kain job sari ki tariponia ina bagi ban nanay tiranda tinatesin ki sida po ba ebonda nang nakoroy-roy dito yan okay yan ako nda nakon job san yaswanga pangaya tayo tiwari yan ako tira yan ako tiyawa isuan the morning abong okay iwoda ti tiresin nan yun ako sugo mga bayrik okay ya masu ay masu ni karwa min wanua ke okay tara jita yo igibara ke anang yari kita kangang anang agiro ko tayanda tayan desen na kai ke yabon kaburu na bage to bu na ubu ke angko na ito bade ke me yakabay CCI na benda nako tabon do wabu ke okay ro ko ke okay ite roy ay suwa nga te speedboat yan ano ko meraking okay tara yo ama tayo yo ako to ko tiya tira the speedboat tari ya puyen ako ke ya pusin ako ke o nga ite ini yang oy bugina ba yang ana gina po na upa ke ay tak ana ame ngo gina ba ka yan ang miss ti tira diresen ti kain ti meraking ti tayo ke kita bentara yo ay ka uyang oke pan kanga ya pun tiya uyang o menday medya swagi ari ya communicate medya swa na uyang oke ay tak paega yarang kakawak awan ari indo ko iya imerake ki o sika ko wa ba jakaibu ke este de kare kana ina ko jakaibu ke ako nanda ko ki kana ki bana ko tawani ki ba ki ako nanda ko ki o anya de ba yero ko na uyang oke meri ga uyang one ba tak meron jaso ako nanda benda ko ka jakaibu ke to ni ko ka tawani ki ba ki anen pun nara akanga kanwan na uyang o woni mekin de yani ki
ayari kena ba uyang oke napon si busina ko nako tapon do wab ke nira je kawain te chechi are ke parete ingwa inanon tera inanon te anata bote kanga te tera te anata pon kaibu ke te tau te akare mena mai mo mai ke ayai rangan te chechi are ke ke busina ko ina kon te mai ke mai tabo te kaibu te speedboat are ye pon busina ko aya mengo kinda ikani te tabo are ke onggeiro Gating kiki yo tawon ni mewa mini so mimi ya mga pondo kiti the speedboat ari. Ang kaya katina ari kinto wabu. Ta ko bayar. Iya no ame ta jo na ta tani ngai ki. Ngai ari ngai yakari na ina ba inon tira. Te mere nari ki. Ini kira tira. Teresen nari. Ay pon na yana beta kabe na ngai. So nga mo ame ta ane ba na. Ya na iya. Mera ki. Agi akan to kana. Kay kasuka ta bayari ya pon ko na ko na ki. Mawai kan tenantes moni inanon meaura ki. Asika ko ba inanon meaura aja aswa ebonda. Eboni mama kuri ki. Ai kan ne baya sinagi maninganda. Si bawai ana ko ya to korak ki. Sinaka ko wa. Wa Jesua story rona. Eboni meu ki. Ai maka jana be ki. Te ara ka beni angan ni points. Namba ni meu ki. Si bondia inda. Di kota tenanuanga. Hari sasan nanuanga ki ki. Inanon te warawari sasan da. Ke nda beni na netiki buta buino atak. Atak akan akamma kinanuanga kin ko. Makamana nuanga kin kai ki. Sika ko wagi ba ni meura ke sasan ni mena inanon tayan doan. Inanon te trotong itong ki to meura ke arang bubwa ka ndimo ki. Sika ko wagi bawan tira. Siswain nanuanga ki ai ki. Mangkai sasan da. Ki ngai sasan ngai sa ko ba samai na kon tita bo jo te akamimi ki. Hawan ere ete kina ke basar sana nuanga kin kai ki. Nde nara kanimewan poncha ete kina ke ba sinabon dia ini ko ata na betera. Tena nuanga ki ngai sasan nanuanga ki. Sinaria ina ben nanuanga i antai. Dora ki nde betai yo sabon sita ta be kini ro sa ki nanuanga i antai. Dora ki ta men ki. An de ba yarang kakawa kaya sinori ay nanon tira. Nanon ti ara kanimewan poncha ki. Ngai sasan nanuanga ki sinamanga ponda nanuanga i ana be amataki. Kita kuti meta yun mewa ki punay suwa. Akabaya ka na nanuanga. Panar. Nanuanga ki. Inanon te riri kaya yo yay te giribes folk rice ki. Are kanga te tegina kinanon nokas ki. Awan te tay are sipawa ye ana te akati aswa ki. Awan te pa yaring kakawa ki. Ani roy pun toy nanuanga inanon meura ki. Te betay yo sikonan nori pai ka warere ki to yay takairu ki to atera ki. O sikonan nanuanga yon kaparay yapure ki. Kaya po ki arara tapmen ki. Mapon toy roy nanuanga ereng pupura kaya mina ki. Poni ko ki yo amet anakon nanara. Anakanta ni nga Jesua ki. Karena sinora te kosus tapi mewa no wari kaki. Sika ko ba inanon tiki buano. Ete kina kia idongorongo ya ane rai ketinimen. Temuan nane rai kanga mea ka Jesua. Sinangan na titaru meu riak ki. Tsaka wowa. Diane rai taka women ki. Ari ete kina kebayar. Ya pa kapapuron ki. Tsaka tenua. Suangira diane rai taka tinimen basinar. Sinako yara. Ame ta kaya na inanon papuron ki. Pandungin tita yo tokora kay kan. Anakatungi na ba unin nantay. Unin Jesua ki. Awan te bayaring kakawa ginanon te warware. Naron na stegin na kakawag basinar. Sinaururingi ana ba tari na mamane lagi. Agi amin na irari kira. To amin ang tapoy kakakoro ki. Ari amin ang kaya. Papuron ki. Sika kowa bawan te bayaring kakawag. Sinako ya tokora kay kan ki. Yuri nga bante tayo no ay meroro me kanja karesa temen naki o iswang nga. Yara ko wag ka ngaya ti sipo may kanya pa anariri ba para ki ibu kina ba iyang oya na pa nakawariya ki o eta ko te tunay ni ay ki ano po ni kasukuya ki abot na wariya na kon naira ay iyang okay o isiya nakaya ko kunanda nuwa ki mga ya ba sigiro ki
awan iti takandani nga ya iro ngai irang kanono kawak ki to yang ki sebon tebay yarang kawak sinaria inda nanuang ai ki kaisasan nanuang aga sa takata kai kawak basinar sinanuang sinapen nanuang ai amata aki amen ai yang kai babron ki naron te tokosus tebi mewa tegi bai isuari kaki ki brau tegi to ya pantugin detai angkan ayo ki nga te akan chona bai to kora ke amen ai babron anak katungi na ba unin nantai unin jaswa ki are tegi na kintera tokosus ki tebi me au tegi bisua ki awan te bayareng kakawa ki irora ngai rakan ti karesa ki kaisasan nanwang ayak ki sabanen sikawawa basasan menan taboy kakakokoro tinanwang ane ki sinaria ina benda nangania tari da memane da ake amena idari kira amena taboy kakakokoro ki awai kane tokora kai kane areng kakawa ki pasinaria inda nanuang ai ki itegina ki ba ngana yar ana itegina ki to wangeri wai no nabe nakoya kai no nabe ni kapeni kan tira ya tira remina ya ro kona be tira to ki awande te message na koiran te tabe sei point chai kan mewa kinagin roi tinatan no meta apon na pai jaswa ki itegina me mind nda bita yo meura ya pon ko ko mer yar mati karesa arisa san kunia ki na besin ka kabayagan na teka jaswa na koidan din tabe sei the way and running kami besin dap ayo terami teka na wonde terire yo teka uling na koidan no de tabe sayo kora pati the missionary de wande kai amen raba ay mai na sinakairi da derera sina kauling ari kete kanonte ara bowi are mi de tar mauri mi de tataro sa pera mo suku era ni kakawa kite terang orang de barong bugin de sugiya ara de bugin de camping kain de pathfinder kain de adventures sa pera suku ngai ra kai de kare sen kapene si tabi wo de minis de buina no konde obu de minis asa pala no konepe sa pera de yon muera sinana kapene de arane ne ande bugin ne wo no asa pera de rek akana ora beko ko kama katona pete yo mai bubugin ka to kunan wo wa wanua to bugin ne
sa poperahin tataro ibukin kainar. Tawya mo makas karapakon nam teya ka tawya te pai para. Are te metu ani mena irora tawya. Are eri ki pa kairan meura tawya. O kaya takira tawya. Meang kue tawya. Ska karapakon ikin tirong-rongon tapes sa tawya. O ska kowa tawya pa. Kuasa hindi neira men tapoy kakakokor. O kukarokoiran. Daw suwayo tawya. Pasinariki pa mamatangayra. Ay kapon nampay tawya. O ska kowa tawya pa. Ni meuran taya gengko asasan meakan tiro na sinoram tangira. Ipupura kaya na koiran tatamyanira nako. Pangayasa ko na hindi pakain na meakare sa tuya. Harepon nampay. Daya yo tuya yay rongo-rongo ay kasasan dinanunan titabe say. O antapitay tuya sikunan no sinako may kay. O anang magulit tiriapuro iti metuan kairiran ako. Ni kamaningairan ako. Jero sikunan ni maningan ako sa mga laruan ako na bemam kanta ni nga tuya akisasan meruruakin. Ayares po siya tami mema katuya. Ako na nganira. Tatap menira na ako pasin ako nandusin ako mente tapon darmeuriay. Kaya nakairiri ramte kayo tuya. Pasongan ni kinakin tapo ay kakakokoro tuya. Muntani po rin ngayon tuya sa kuroy metam tuya. Mangka na siwagi metami mema katuya sinapon ko nan ito kanikay. Ani ko nan kairiya na pa mga meta na ko na may kare sa tuya. Dahil yo tuya sinang mena ko. O yay program tuya ki anakarawag na ba inunod tabi sa iti outreach tuya. Sibusi ko tuya pa ko na roni rayay. Ani kakapayay ra tuya. Yon kaway ra tuya. O po ni ngayon na ba kanti kare sa tuya ki sinangugiri may nga ra. Sibusi ko na ba irun tami nipupog tuya. Pa ko nakawag kinira. Pa sinamena ko na may kayo. Sinamena ko na nukiri may nga ra. Matiraw tuya. Kapayay na ngayon kain kape ni makan na rin kare sa kiyakira kiro koya. Mapuntari na namin mamanira kiyasan nung oraya kinat tirong-rongo. De hamrong-rongo ang tapos ay yon de media tuya ke de Facebook tuya. Puntani po rin ngayon sa kuroy tuya. Mas kani ko na ikay sa ignara kuroy. Manana kuroy na si Maria Yesu. Amen. Ano ba kaya kare sa usia aratan kay diri bukin tempat find the adventures kira ke no ko lagi kay kira ke no ko may kay basta ka meron way kami kay meron sinali ay may bay dango nari tan kay diri de may bang kakao kay da sisiana mitay da tubuin na wabu de mini siya ng baisi. Sabo yakin ora ni karaya. Yakin ora ni karaya.